Las oficinas de CaixaBank de Orio y Donostia ya han estrenado su nueva imagen y lucen con los colores de los campeones y de las campeonas de la Eusko Label-Liga y la Euskotren-Liga. Los aficionados podrán hacerse con los pósters de la San Nicolás y la Lugayene acercándose a las oficinas de la Eusko Gudarien Kalea de Orio y de la calle Urbieta de Donostia. Donostia Arraunlaguneko neskek nahiko gaizki ohituta gaituzte. Azkenean igandero irabaztea normaltzat bihurtzea lortu dute eta egia esan hori oso zaila eta meritugarria da. Niri balioan jartzea gustatuko litzaidake honen atzean ez bakarrik Arraunlagunak baizik eta beste talde guztiak batzetik daukaten lan guztia eta udaran zehar gure herrietan sortzen duten kolorea. Horregatik, CaixaBanketik omenaldi txiki bat egitea bilatu dugu tematizazio honekin. Azkenen politxadan zehoze, lan asko da batzetik, eta azkenen nik uste Arraunena honetikan CaixaBank ondala beti hor ligakin bat, eta politxa Donostiarra izan da gure kaletan taldekiden argazkin ikustea da garaipen hori bertan irudikatu ikustea, oso politia, egia esan. Pues para nosotros es un motivo de orgullo el poder compartir estos éxitos, porque al final para nosotros el remo es un espejo donde mirarnos, el esfuerzo, la lucha, el trabajo en equipo, el conseguir un resultado. Luego la embarcación de Orio ha batido todos los récords, entonces qué menos que homenajearles a estos campeones, esta tematización que nos va a recordar día a día ese esfuerzo y donde realmente podemos vernos reflejados como equipo CaixaBank. Por lo tanto, aupa Orio y a seguir así. Detaile oso polita, ez? Azken finean, hemendikan askotan pasatzea ia Oriotar da Orio zale guztik, eta gutzate pertsonalki polita indezun lan guztiakiko rekonozimentu hau ikustia eta oso mural guapo daude, así que oso polita, baina nik uste batez umentzako eta herrin gaztentzako Arraunen zerbait izan nahi duen guztientzako nola baiteko erakuslei bat bezala dela edo animatuko egin zerbait.